Oke, sambil menunggu anak dari Jumara Pulai tiba, hoyaklah balik dulu Abang Rades Hanafi. Iya, Rades DJ. Apa cie, apa titetena, apa dia, apa titeteku, apa tito, apa tikutuku, apa cie, anan apa cie, apa titetena, apa dia, apa titeteku, apa tito, apa tikutuku, apa cie. Rupanya dosen digoyang uni-uni keluarga besar sadonyo kakak-kakak Marapulai asik ambillah di uni Marapulai gagah tuh ambillah di uni ndak usah malu-malu ambillah di uni Marapulai gagah lu nih barang mau stek lu nih. Iya. Salah. Engkol lah dek uni.